Evo ti je sekcija za vrtence. Još se ne zanisi ga. Drugačije! Drugačija vrsta! Ovo je toliko bolje nego na Žumberku. Mislim, jel vi vidite ovog leptira? Preko Lubanje su mu prešli. I kakav uzorak je od crnokrpice? Kravosas. Beba. Tako mali. Srce jedva da ti kuca, stari. Potencijalno pregažen. Mi vam baš tražimo zmije. Mi smo studenti biologije, mi vam tražimo zmije. Bolje, ako ste doktori, svak vam čas. To treba ubiti da se ne množi, a da ga vi Pa nemojte, taknete, pa zmije su vam jako on se korisne. napuhne, bivaš sahrati, bivaš za gud. Ma Znači, a neće, ja sam stari maher, 80. Ovo se uzmete doma za uspomenu. Može, hvala, doviđenja. Telja. Znači ima oko ovih. Mini! Wow! Evo vidio, pogledaj. A jebote, snima. Ne bi da Mic. Strah ih je samoće u Vršamu. Znaš onako kako koze, kao što je onako suprotno valjda svim zakonima fizike, onako na stenama, i tako i tebe. Doslovno ti gleda kao neki pastir, kao žuni čovjek. Još ovak ga primiš. Više boli kad te uštipne nego kad te drbne bodljom. Viš kak se zavlači tu u mrak. Pa. Slatko stvorenje. To nam je drugi kojeg smo našli večeras. Tamni vrhovi krila ko da su umočeni onako u boju. Da. I lagano prelaze u svjetlije. Prljavkasta je dolje, nije skroz čist. Gledajte kako je streljanica čisto bijela s donje strane. Naša je bila prošarana ovo. Ali je livadarka dva mužjaka.